ஜனாதிபதி அவர்களை இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் பிரதமர் கல்வி உயர்கல்வி தொழிற்கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரிய, பொது நிர்வாக மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் பேராசிரியர் AHMH அபேரத்ன, மாகாண சபைகள் உள்ளூராட்சி பிரதி அமைச்சர் P ருவன் சினரத்ன அவர்கள், பொது நிர்வாக மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளர் S ஆலோக பண்டார் அவர்கள், முப்படை தளபதிகள், போலீஸ் மா அதிபர் ஆகியோர் வரவேற்பார்கள். ජාති කුල ආගම් ආදී පටු අරමුණු වලින් නොබෙදී එකම පොදු අරමුණක් කරා එක්ව ගමන් කිරීමෙන් අපේ මුතුන් මිත්තන් රටට නිදහස ලබා ගත්තා සේම. ඒ වටිනාම පොදු ජන එකමුතුවේ බල මහිමෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පරිවර්තනීය වෙනසක් සිදු කරමින් උතුරත් දකුණත් නැගෙනහිරත් බටහිරත් යන සිව් දිග සිව් කොන මෙරට පොදු මහ ජනතාව එක්ව ගොඩනැගූ ජනතාවාදී නායකත්වයක් තුළ ආර්ථික සමාජීය දේශපාලනික ආදී බහුවිධ නිදහසේ නව මානයන් කරා මගේ ලක්මෑණියන් රැගෙන යන්නට සූදානම් වන මොහොතක අභියෝගයන්ටත් අභියෝග කරමින් ගොඩනගමු ශ්‍රී ලංකා තේමාව සමගින් එක්ව නැගී සිටින ජාතියක 78 වෙනි අභිමානවත් නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය බලාපොරොත්තුවෙන් சுதந்திரம் அது ஒவ்வொரு தலைமுறையும் தொடர்ந்து முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல வேண்டிய பணி. The arrival of His Excellency, the President of the Democratic Socialist Republic